Evo, za svakog koji ima hrvatski pasoš, napravit će jedan dar. Jedan veliki dar za nekog koji ima hrvatski pasoš i vi koji imate hrvatski pasoš, putovnicu, bolje rečeno. Dobro, slušajte. Saslušajte to jako dobro. Ja ću praviti ponudu hrvatskoj vladi i tako da možete komodno živjeti, da imate dosta za hajskiperi. Hajskiperi koštaju 120, 200, sada tako negdje, ili fabrika oko 200 do 300 Jackson. Znači, možeš i neki biro imati gdje se radi, akcije kupiti. U biti, ja sam računao, ja ću vam dati 500. Ja ću dati 500 cediona pokad ugoga napisano, jer to 300 radnik jedan u Europi koji radi, kontaš. Ne pišu sa parama, da to prešutite, nemojte čumijete s time, dobit ću puno, ali neće biti puno više od 500. Jebe, unutra je šestica, nemojte misliti nešto mislično, možda je 599, šta kaže za to, 599, pokad drugoga za Hrvate, Hrvatice sa hrvatskom pasošom, ne znam, ne mogu to sve u Hrvatsku podijeliti, ali recimo Hrvati da bi malo više novaca, treba misliti još, 550 bi ja dao cijelu Hrvatskoj, ali kuće bi ogromno skupe, tako da to je postepeno. Zato neću ništa sad obećati, ali Hrvatima ću obećati 599 i to će gledati, vidjeti i slušati i opet će video gledati, pogledati, tako da mogu sad i pričati nešto. Ne znam, dosta puno novaca i vi ste daleko prednosti, to 100 cilijona puta, cilijona, 100 puta više imati nego rest Europe od mene, to je jako puno, to je cilijona puta, to 100 puta, razumijete, cilijona puta, to je mnogo više pare ako dajem 600 i 650, tako da nemojte zamarati, često tati imate više od 100 prednost, tako da mislim dobro imati 600 eura, 600 napisani, da je dosta. Kuće ne smije više koštati nego 500 i u Hrvatskoj i tako da zna se. Ja mislim da sam dobro riješio. Što se tiče kuće, ima cijena jedna tamo kod je stoji cijena, kapital je sve ušparano, to je sve što je ušparano, ako praviš se manje, stvarno praviš nešto do neke velike zgrade, možda da vi ako hoćete to, umjesto da je to preko države, da je preko Hrvatice, da oni prave bilo negdje gdje žive svoje kuće i ako hoćeš možeš zvati ulicu Mance selo, Mance Street ili kako se zove na tom jeziku. Bilo je lijepo da zovete ulicu pod mom imena i Željko ili Mance i drugima koji ako nisu dobili pare od mene, možete to pobrovati za sebe, ne da me volite, lijepe oči. Hvala vam lijepo. Ovaj dan sam da slaviti, danas je ne znam, 15. februar 2024. ili 20. Uskoro idem u kući i bit će lijepo. Ja mislim ipak ću napisati 599. Ako da je 600, vi biti cilijona puta više. Znači, dobit ćete cilijona puta više, znači 600. Hvala vam lijepo.